Adomgi Punsida ko mai pakke adai lebang myam ni kai khumnhange adom gyaning ba pama myam je fangge hai tar diko akhoi gi punsida ngang loi deba wahei ama khak leiba adom masigi wahei ja adom na punchi chuppada chupchi sijinabiganu ba het sijana ma matam da ko adom de iko create tawrani adom masa matom da adom je akhoi gi tammu dagi adom haidi aphanam akhang hai leiramba ga ko adom masana sum handara ne ba kai gi noi matam de ong na akhoi gi thang ama kanga thang haina drane fasana maya thang ga kanga thang adom koling charani haidi sijana drabni na akhoi gi knowledge jo adom mana sab mane ba adom na sahi tarai mamang da tambal loi gi ba bm do huji adogi knowledge to leibrane leiramba roi kai gi na tam da adom larik pa ba continue to drabani na tambal loi certificate phangi haiduna khodi to khrabni na ko aduna knowledge to gain to ngam roi hana gi knowledge to khatani adom da legi doisi hana gi knowledge to jo khara di sum dum charamani hadi kui mandana sijana dabni hauji gi ngai na kanga thang haije gi bido adumai to na khoi gi punchi sida mai pakke nuai fana kano to ge haita di go masi wahei je ai loina ma khangi haiba wahei je I know that haiba wahei je masi adom na punchi chu pada sungchi sijana bigano masi be sijana braba adom da ego create tawrani adai di adom gi sum tamningba haidi angang dagi ahan dagi oja guru dagi tamningba mayam ama leibido adu tamba ngama roi masa matom sum handara ne ba ado mioi ba haiba sidi mi amana ai amana loina ma khangba haibidi natena adu mioi ba khuding maki mang maki special quality momom loi leiba aduna mai digi mi jam digi quality momom loksaladi adom mi jam gi quality dum chen ga doine ba sine yari me khay adom da ai loina ma khangi haiba wa haije season adana tamba ya bagi kaino da tambiraga tuki matik tambiraga ko adidi adom gi punchi da khumang chokhanna ba haidi mai pangna ba adidi punchi da nungai fana leina ba se masi tuki matik hona bigi dongne ba masina afaw faw myam dagi hai tare ko akoi dongi lekai de oiram bya ya de khun de oiram bya khoi lebak myam se oiram bya ko adama afaw faw myam jigi akoi gi mafi maron natraga mana seli sari do matok tam haiba natabo ko maki habit to maki habit se maki magun je matok tam ga koina copy and paste to bi ga dong ne ba maki habit se karino haiba se akoina fazana tidok piraga masa khangdok piraga akoi gi life implement tong na ba koina daida happy ga dong ne ba hona bi ga dong ne ba asisina mai pakpagi keno da dum purakane ba ado ai loina khangi ai loina haire haiduna khoi loina mak ammi angang amana haire do dum khoi kano tawdragadi haidi mana haije angang ne ma ke khangdana haina khairorgadi adongi samna haida example ama hairore adongi tungda adom tungon thoga lepi tungdagi linama chiktore makhada angang dona di lamna ure asa angang na oja guru nangbo kanona bai gondu nangonda linna chiktore he ngai nang anu leng anu natraga khadang hando hai harabda masi ngai masi ngau bi ngai ne haina khallaga leitodi adom sung choi chona linna chikne ba natra ado sisina angang haibla ti ahna haibla leite ko ado loksan ba yaba gyan odi loksan da ba yad bo organa dum thadokini anuna ne khoi miyoi bane shoda ni loi piramise tinna ba haibse khoi miyoi bi chinna loi tina dra khoi loina mak haurakpo oiro kan oiro chinna loin mak tinari ngakani aduna khut ani mit ani nakong ani loi pirije afabu ju chalu fatabu ju chalu afabu ju taw fatabu ju taw afabu ju taw fatabu ju taw adu chin haibisdi only afabu khatani khoi na miyoi ba tinari se kai gi mapana no chinna ngakani ba adomna kanyo gumma ma hairakpa imong munung do oiro natraga mana mana do ai loi khangina hairano ai loi khangin no hairano ai loi taw loi mamni no hairano adu tardi adomje lebang myam na pamna gi dra natragi mung manung na pamna gi dra pamna ro sai tom da sum kaino ma phawra ne ba aduna yare ma sigi wangang season da bi no ba sung choi choi dana adom da hong ba ma dum la ka ne ba aduna tam na afaw ba mi myam sidagi ko ma ki matik magun myam je ma ki habit myam je ko na tam na ga adom cho afaw ba mi ma oina ba dum hona bi ro ba ai ngasai gi ai loi khangi hai wa hi season da bi dana ma sigi yare ga chung ji dum season da bi ro no na haijari se adu habit se karmaina khoi nong boda heta khanghodana khoi on ge habidi ya pote khoi chak se adom che nong ni chak charak tre makung phana adu khudak te heta char ge heta puk than brane hadi khut ani nam ge heta ya bra ba ya de dana la me na khut ani ge do bai chak chadri no jing dong no bai ba chak to dom tam na khothara ga khucha ani no tam na sakhom ma sa ma ho ga tam na sara kan da dong gi jing do loi gi do ni dong gi puk to dum thalak ka doi ne ba adwain to na dom jumai pake hai tar ga di ko khudak te ta hong ya bote adu na tam na hong ba haibdo khong ama thang ba hokdu step to thang ba hokro ba tam na adumain torgadi adom ju sung choi choi dum mai pak pa haibdo dum oi ga ne ba adu yari ga ina hojik haige jigi ba haido season da biro no adu yari ga mai pak na ba
ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯍꯦꯕꯤꯠꯇꯣ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯂꯣꯏꯐꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ